ntundu watisegia nonde west intwe kuna abantu tokoro North Mugirango hatuna vita na mtu yoyote kero monda sio kolega asiae aina yaye usema hata wewe so alia yogo tochaya na kurama abantu banka no nama chambasi is very unfortunate igo ramazina no mutubo monto lito imuya mono maybe that's why kera na kili engane kabire yura baso mutubo omuntu monto yani nabantu libo sibale ngali kyabonyoru including omugabano ino umwana ino korunka korboye gumata na omokora musiango li chambasi kiara na rara mete jidara na roje na rango te banere li chambasi kiara njene minye manyete na tindi li chambasi president ina mwisoko nyelinge li na liga ono muntu rumunga insana orocho muntu okubekuse abantu Kenya bonse bibaje ndikibeza asinge nje bakagerde na akabwati kibeza n'ikiguni nyomba baje change umuntu ogosieke utaenda ndonse pake karako ande ya pote abantu bamusieke ro bamutena tuikwenda isko umuntu ogorwa abasikari umuntu ogutigarere bweka babwatege ndego rukuna deep state niji system ujumwa igwete chikukoro kuji system lakini endo bua utani mondoro mkongo so ekera ukwanege ento nendo monto mawanza komuira nilikuchimaega ilia kora kana tumba itige ndo okora yoto kusabira baskaba minto balibande egento kelibono ngelia sama okaitu kiagera ondete bono na inchora mboli gore university kiara kelitwa ete president nama ete na jogora sasa hiyo imetoka kwa mikono yetu lakini asinge njokota ete ko kibali ba sobo nango barwanira bale nageko aramuntu banya wake liyogiga egeri ndilitabwa tinchera gongora nege ndo monda kwande okora kairwe kerobo no ko make sure na bantu babo bakorera na tuajira leo usema nega ziambo la tokora si ni kazi ambayo tunafanya kwa hivyo tutaendelea kuwafundisha kera bande mwisonde wade bunge hata miaka 3 ijaisha na ende ndote kumcha ndewezi no kuigera na goteberana kero tu wade chibes cha kuwit ichibono chiaje teikam chigaitsa gitsigana chisali chikana matongo. Initially that money was meant for only 2 constituencies. 2 constituencies. North Mugirango na Burabu. Kero mosike umbuya nkogamba. But kwa sababu ya uhusiano yetu na wale viongozi ambao walikuweko wakati huo, umosike Shadrack Mosi, umosike Ben Mumanyi, umosike Vincent Kemosi, umosike governor, umosike women rep, umosike senator, tulienda tukakaa tukasema hii cake ambayo imekaa for the last 13 years wacha tukae tugawe kera bantu bonse banyamira na abanyamira bonse na abamindi usibona nyamira ngao kubwe yonse piti constituency ichini tukasema zingine ziende West Mugirango ichinde jende bogitutu Masawa nechinde chigaita ichinde chikaenda Burabu mbona abantu okwenda komenyeka. So that is the project rais wetu alikuja ku launch the other day mwaro chetu warweta tukana kitutu Masawa. Kwa hivyo ndikobeke mipaka ndikora I served as a speaker negrona yango wana atenete constituency ya North Mugirango yani chia Nyamira. Tulifanya kazi mzuri na mzee na gharama na ndio wakati huo alikuja akaweka hiyo university kwa Kiabonyo. Tukaenda hapa na bagatenga kabisa wakaacha some blocks
N'umuntu agotebana nyamukorire 100 million timete uso mutwe no murongore gostoi muronge gosino botamanya atamanyite ikiagera umuskoyo koroko Abel no muskoyo koroko Doris. They don't implement projects to govern. So maybe you want to accuse Namos. Kera Mosina Rege deputy governor. Otherwise, when the world gets Nagaramara, you go Morusi or Romona Naki. Timadina Sakavajan to Monga Nagaramano, Sakara Timadina Kakorenge. Kera apparently Asavas Kavalvando Bakuru, no more Nagaramara. So the last month to Jue vile government uwe inafanya kazi. You don't expect uno muspika hapa ndara aliye ujiwa sanega tongo buri no chakokole gore ndega. Vitu wazifanyike namna hiyo. Tibete usama ndo wako ndali baba wasoma buronge. Wati gachise minse. Banya kuwerana abasomete keneke. Lakini bikuru asemeni yabo bikoro kyubo liri obonge. So, if on the West, Naroraga, Gota, Komanyana, Amangani University, all the records are with the governors. But deputy governor, Moscow Guamos, Uyore Moyo, Uyore Obono, Uyore governor. That time he was the deputy governor. No Moscow, Yorokuna. Mwakanagara. Tima idosi nesiri mbora akane njengwa kirinda imoke ozne trumbeta elinda wadena jibezia kande tumengeta. Baranga isi wotoka na tuansa wakale bintu tagwa ndi okora. Tali no monu no to bale tora kwana. Na singi njoko na wane bintu binde osi yuna abakoboka maambia babeli osinenya sole babeli osine tumbato. Basiba wana garaba soke metwe kande because kuna vitu ambao yani you expect watu wao wakiongea juu yake. Kwa 1992 karo mwako walia atebe malita ngororo mjumbo ndio nyao kare. Sio ni zawadi kubwa sana. Alitaka maskani manne. Mungu anasaidia bwana. Kwa hivyo nataka niseme tu asante unataka yotogo chegia. Nilipata nambari. Na no mugaba na tumusigete sana. Muskamos tumusigete mwanya ko yungo murama anywhere. Mwanya ko yungo na asini. Nende nanya ko mwanya tin ko murama. Nimba tunu molitale lakini nanya okore nanya ko murama. Na musigete sana. Kera wono iga musikongere liye semitanda abantu bakari ko mochongeri sana. Ba ko mochongeri kabisa. Na bere ngo tabi musike sami ndubi babo ndoro bara bomanya nambaro bo bwate rogo bono iga intwe spinoth mugrango zogote tukewata ege dotora akore kieno kumuikange alisa komo chikororga nango serial tuo musuru kiara toje ko bale rubobe anya gago sari lakini hao koro bia ndio bandu babo bara baotos baada na kaya bandambia bagamba wana tigani neto bai nage ko na yangu musupport ka to yangu agachukura mpaka ngamubegere kura yani era ni maana tambegere lakini it's okay osema mogata na tima yetu ni maana taba begere nenga wabekansi. So kwa hivyo ni lazima tomo ichinga kichingia nende tomo iskorosa. Ni lazima tumanyane na mwamnero asoborai. Pasebono tikatokara ali mwatoire nenda ali nyasanchiri tokore. So wana